ka Pyrthei TV. Tunya kami kimat dah bersedang syua ki Khubor na Kylleng ke Jylla. Ki pulet ka khap mara PIC hak step berhui trek Jymmang arajar pusau kelap ya kemet jomba ron kupo masar belasan pusau senam karta kabla per hasla kawa yam kabahap hapo pur usam jokisnong umroi nongra hajan gejingking doar ksut riboy district. Hadim belasai kemet joni orang ba ublaja hak arpotrek Jymmang arajar pusau hagi kinta budang lit yat kai step lapin kitno shanong po civil hospital na kebenta benle ke postmortem. Ubaran kupo masar udai besar hakisnong umroi jayau pedeng berbetre kemu junior engineer hakitan water conservation hasilong. Ki pulit jangka anti narcotic task force ke East Jylla Hills district hakar huai trek Jymmang arajar pusau kelayo ban kurup yasan bepratli ke senduk tap sabon bla tap yo drug bosong dor haduk san point san klur hadim rayo kem yagistar no khai drug ki bawanra yo drug syapo kani ke Jylla Meghalaya. Katanak pulit kala pentip ru bahapo kelai posngi ki pulit ke East Jylla Hills district kelayo ban kurup yo drug bosong dor haduk arpu klur tingka. Kini gejungyok kurup jangki pulit yau nu drog kala jatang hapo arpusau kenta bagakong ida shisha nongrang kala shimti kumga Director General of Police bertamai jang ke Jylla. Kakong ida shisha nongrang hadirin berkala shimti ya kesyuki kumga Director General of Police jang ke Jylla Meghalaya kala penpau bahkan sepet kerpang ya kejungki kejing syak thombor ki Pyrthei bat kumjuru kejing shingan jang ki Pyrthei hapo ke Jylla. Kakong ida shisha nongrang kalapen pauru ya kejing sngokya halo kejing kiu stet jong udrok hapo ke Jylla Meghalaya bat kumjuru halo kejing kelak tem di drok kanong ba shalong. Kum shibinta banwanra ya kesyong suk syongsan hapo ke Jylla hi berokwe bagi kun samla kinom sya elam bakla benlit rung syakiseng le no ka DGP ke Jylla kakong ida shisha nongrang kalapen pau bagi pulit kidan kam banyak trelang hak imlang kesalang. Ban kamdan shu bat kipat ba kakong ida shisha kalong ba chisin hak shitayo kendan ke open house ni kata ke jingalang bat kipat ba ki bekwa ban kendo ya ke DGP bat kata kendai hak kenjas ni pale nado kapur kalwe beje hado kapur RBJ ndai kidan kam ban board ak appointment. Ka DGP bertema jong ke Jylla kakong ida shisha nongrang kamshim lakentat satya halo ke jingsha keno bakidan ki pulet ki beshim pisah nakitrok haki benta repair jong ke Jylla. Halor kini ke DGP kalong ba kan sashim ya ka sinjam beting hak bede bat ke jinglum pisah ki pulit na kitrap. Mentapat tunya kimi ki Khubor na Kylleng keri. Ka Jylla Telangana kelawan baar hakari India berokwe kum ke Jylla kebela baniok biang ki mobile jang ki beri ki bersatu. Man gesngi ki pulit ke Telangana kelala ban peniok biang nyopundutli ki mobile jang ki beri ki bersatu. Naduk ba ketika Jylla kelas dang ke Central Equipment Identity Register Portal haga khandai trip uyayong arajar pulai hadu menta kelala ban peniok biang lai pu hajar sab khandai tli ki mobile ki bersatu. Ka Karnataka kedai ke Jylla ke Buan Beningkong ka Maharashtra kedai ke Jylla ke Buan Balai ba ke Andhra Pradesh pat kawan haga kedan ke besau. Hakite ki Jylla ki pat ba ki laban pentip syaki portal jong ki pulen tadi ki syatu dan ki pinjai ki mobile phone jong ki. Menteri Rangba ke Jylla Telangana UAR ready bat ki wipat ki noyalam na keseng Kongres kilakin mau buram ya keling khus ngiap jom Menteri Rangba do berem keri Rajiv Gandhi. Kelit ban pendeng sentiu hau matur jong Rajiv Gandhi bulan hanong ba Somaji Guda. Hagani kesngi kila penken mau bedai Rajiv Gandhi ubala penhiar ya kerta tap vote di kisamla kata syaka ka prasnem kerta kena bagi samla kini ya kelar bani shimbenta haga jung tap vote. Kumbalai Potam kisim Flamingos kelawan tur ya Kylleng Sun Emirates syuaban hiar kendo no ha Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport. Kini ke jingja kelajah kamit las new blay dari Kylleng Sun EK508 kemudian laispa syupongot kinolet nangwan kelala ban hiar kendo dah kapesong. Kamadeng katanak forest kelap pentip bagi dan lai punyotli kisim Flamingos kibayam. Layat ho ba Kylleng Sun ru kala julor malumala. Ki pulit jang Delhi ke dalam Mumbai UB5 kuma ubedai personal secretary jang Menteri Rangba ke Delhi Arvind Kejriwal hadir bila kem UU nakada ku jing keno bu show ke MP Rajya Sabha ke Swati Maliwal.
Kada baki pulet kilayalam yu Shamambai di hadin ba ula weng lot plan ki kebedan hakafun jong u berulong bagadan jingthut de ki pulet kilalet Shamambai knaman la wen sebiang ki kebedan hakafun jong u. Hading gijunyok kem ya sangun kilia no ISIS na Ahmedabad Airport ki pulet kila penjuri ki bor pahara Narendra Modi Stadium ke Jakaban Penlong ya ke jingale kai Indian Premier League. Lakmi linti bekindan lagi pau hajar ngot ki patba ki benuan saki ya ke jingale kai pedang Kolkata Knight Riders baka Sunriser Hyderabad ke Bansalong Narendra Modi Stadium. Kindan hadul hajar ngot ki pulit pahara ha ke stadium bakin thup ya san ngot ki Deputy Commissioner of Police bat chpau ngot ki Assistant Commissioner of Police. Nalor kata kindan du sapras pa ngot ki private security. Hagasni ke jingrak ke International Tea Day Menteri Rangba ke Jylla Assam Himanta Biswa Sharma ulong ba kislasha ke bela penmi na kini kathan chute lami ni kidi kislasha ke babangtam hak Pyrthei badala ban penya yo ki Kylleng ke Pyrthei. Himanta ulong ba kislasha ke babangtam ke na Assam. Ulabu hak ex ke dorjo Menteri Rangba do keri Narendra Modi hak por bu ushandur hak per slasha ke badan ha Assam. Dangshan ke Guwahati Tea Auction Center ke bapenya yo yakislasha kala ajing ken bahaustam arajar pulai arajar pusau lalak bandi hadu arajar laispa klur tingka kislasha ke bana Assam. Ki pule ke Delhi kala kem bongut kinongelam jangaseng Aam Aadmi Party namar wakilat ban penlong jingya ki klamyo jingbit hakmat office jangaseng BJP ke badan ha Delhi. Yakini ke jingya ki layalam du Menteri Rangba ke Delhi Arvind Kejriwal. Ke AAP kala penlong jingya ki tangkum 4 minit AA hakmat office ke BJP. Mentapat tengini pai chui Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Kakin hun kenong thok Khubor Pakistan ke persyai ke jim menjur ke yeng dorbar Thawan jangga Punjab province ban penlong an no ya ke 2024 defamation bill. Kakin hun jang kenong thok Khubor ke badan hapuk Kshatri jangga Council of Pakistan Newspaper Editors kila ong bakim pedang dan leleru ya kini ke bil ke bertemu ban khanglat ya ke jinglait lu jang kila pathai Khubor. Kekum kini ke bil anthau ya ke tribunal ke bakerpang ban pet ya ki rukom penmi Khubor kila pathai Khubor berada ke day ke badan jingkta ikiwe kin syak dan kuna ke ban sedang nadu kalai million hadu kalai 4 million tingka. Hakapor bakinong Thawan ki menjur ya kini ke bil ki MLA ke badan hagaliang persyak bat kumjuru kinong thok Khubor ke badan hayeng dorbar kela penpau ya ke jing persyak jongki. Berok kela pasai Khubor Pakistan kela pentip basyan kin penbena ya ke jing ki jongki ban persyak ya kini ke an baka sarkar kela wanra. Kalong kemi kebeladan San Posnem EA Karta kalayap nagada go jing syak patar haki arli kikso XL bully dog ki bakari. Kini ke jingja kala jah London. Habaki pulit kila poi hayeng sa jongka kila lap ba kini kalong kemi kala yam kumta ki pulit kila yo ban set no ya kita ki arli kikso hapo kowe ke kamera. Kajing syak thombor ki try haki kikso XL bully dog jongki ha England bat ha Wales kedai ke baju kha. Ka OpenAI kala penmena ban weng no ya kowe kesur ka pendan kam ha ke AI chatbot jongka namar ba kata kesur kaya serim ba kesur jongka actress Hollywood ka Scarlett Johansson. Ka Sam Altman ka penya ya ka company AI kala pentip ba la weng no namar ba kim kwa bandan kesur ka ya serim ba kesur jongki we namakan kata ya ki we pang. Langut ke officer rangba jangka United States ke bedai ki parlok baya jantam baru Presiden berem Donald Trump kelech Israel banyak kendu yo menteri rangba ke Israel Benjamin Netanyahu bar kumjuru yo no yalam kaliang persya uyar lapen. Ki langut ke officer belasang that ki kenthop yo Robert O'Brien ubajubat kum National Security Advisor hakapor belong Presiden Trump nang ta ujon rakolta u ambassador berem Shah United Arab Emirates but u Ed McMillan u ambassador berem Shah Switzerland. Kajinglet kini kilaingot kedai namar ba Trump ukwa ba kan khamjan ke jinga dei parlok jong u bar ke Israel banu Presiden Joe Biden. Kumban chupen kan mau ba dei hakapor belong Presiden Trump ba ke Israel klapen kendria ekanong ba jongka na Jerusalem Shah Tel Aviv. Ka sarkar Iran klapen bena ba ke election president kan long hakar huprat ujuleu mentausnam. Lashimnya ke negara ha ke jingalang kerke belakot the acting president Mohammed Mokber kalkum kariti sensyar jong ke Iran acting president hak ban shim ya ke jingkit kle ban penkre na ke benta ban pendep ya ke election hapo san posngi daraja om dan president.
On penlong ke election ha Iran day namar ke jingklat no President Ibrahim Raisi nakadaw ke Pyrthei ke helikopter ke Baushang. Katanar Pulih Putih jangka Punjab Province ha Pakistan kelah hukum bagi skul sarkar bagi skul Shimet bagi day ban Ashuti Shitayo Kenti katana do ka pesantren hadu kalai puitrik Jymmang namar ke jingshit kerang pelat kesngi. Ka sarkar kala ailat tang tik skul bela depen bet yaki tarik tho examen hendai ki hab ban buat bet renti yaki kendon ki bag sarkar kala penmi nak benta ka jingshan juki kena skul. Ya kemet jong presiden ke Iran Ibrahim Raisi antap ha kemit sngi palai ka pulai trek Jymmang araja pusau. Namar baki patba ki kuat banwan hishim bentalang ha ka sngi le buram khadu ya kemet jong presiden ka sarkar kala hukum ya berok ki skul ban Ashuti ba bakin pensange nok shwa ki examen ki kena. Ka jung le buram khadu yu presiden kalong hadu lai singlentar ha ka baon sedang nanong ba Tabriz hanong ba Kum hanong ba Teran peron penkut hanong ba Mashhad perontep ya kemet jong ha ulum kentang Imam Reza ubran ha Mashhad. Unong sensyar bahakli do jong ke Iran Ayatollah Ali Khamenei ulapin mena basan sngi kum ke sngi yambri habrok we keri Iran. Kidikot jong Security Council jong ke United Nation kelapin long Jylla kerpang ha ringkat ke jing snap jar ke beshi minit kum kadak ke jing sngolam halo ke jing klat kendit jong presiden ke Iran Ibrahim Raisi. Ka Security Council kelapa ke jing sngolam syaki bahi ngasem jong presiden kumjuru syaki bahi ngasem jong gitu bla klat no pat kumjuru syaki nong chong jong ke Iran. Lapin long yakini ke jing lang kerpang de hadien ke jing ajumut jong ke Russia, China bat Algeria. Ke Spain kelapin bena bukan pa saka khandai tli kitub Leopard 2A4 syaka Ukraine kidi kitub ki belashna Germany. Ya kini lapin tikna da kementri ya dari jangka Spain ka Margarita Robles ha kejengkran jangka bat Defense Secretary ka United States Lloyd Austin. Kamenchua ke Spain keladap ha spotli kitub syaka Ukraine hendai ke kular bahkan sapa saka khandai tli. Hendai naki ka khandai tli kan pa shwa spotli ha ubenai Jylla pasa khandai tli pat ha ubenai nailur. Menteri Rang Bakdo ke Israel Benjamin Netanyahu uloong ba ke jingkwa kinong yasat an jangka International Court of Justice ban penmi ya ke hukum pakem ya kinong ilam ke Israel kendai ke jing leran pat ke jing syar khiben ya ke court. Ka Israel keloong ba Karim Khan beri unong yasat an ha kan ke court kwa ba ke court kan penmi hukum ban kem ya kinong ilam jangka Israel namar ke jing herthma ha Gaza ndai keloong ba ke jing temu jong kan peneran kelap ban ya ke court. Kita Kylleng Khubor hakimat-kimat Khubor.